Jauh-jauh tu sa ka jam-jaman nama ka jinana sulibat. Saka tutsua ka jam-jaman aurita supui na kainua samas imazai tua pitirua sangasan. Imazai tua sangasan na kayan, imazai tua tapuru ka tu tirua karam patu tu sapuru ka tu ita karam. 彼得前书1章13节到21节。Pai manasika padiru tuanu varung sanu kana kipapauringaw sanu kasi varung angata semam puzangaran tuazwa na pakisumali ya pasling uri sipagaugaw tanumong no mapatsunanga ti Yesu Kristo. Kiparaingu tua cemas maya kirain tua marka sini papu salingan tuanu kina sabat-saban namaya tua sitai sangasan ka inyanan kamuna kemelang tua kaulidana turu pai azwa na penili dan numun cemas na masamparabat saka ulamuna namaya uta namasam ravat tuanu sikudana nga penolat ayatwa izwa vinsikan maya tutsu ulamuna na masam paravat ayatwa na masam paravat saken inaya no inulimun lemakamamun tua cemas mana kirarain tua kinudan nuatara macicidil na mapapamamaw tua si papapenepenetan saka ulamuna na paalay te maju tuano kinay katsawanan kemelang mo pai tu mangata sinika masuaday kemasitwa sini patabra kenuano sebaritan na kuya-kuya sikudan ini ka masamawa na jwa uri makaparak na mga agi masamawa na jwa na masam azangara jamu ni Kristo namaya twa jamu na jwa nekanu pual nekanu kuya alak iyu pinanatanga nuat semas di Kristo pakasanga setwa vinats tua ikatsawan saka tutsu beri-berilan nga noa ikatsawan sini papatsuna nga masantimun ti Kristo sini ka masaru tua jwa semasa mana na papavalot te maju kemasitwa na masay sa papurigui ti maju pai manasika kasaru-saruin sinam puzangaran mabana cemas sakamaya aisu kainua cemas satu suaka zaman sini pupatarwan kemu senli生命更新na mausau babak na mabawana nasi可慕圣灵生命更新基督所流的宝血就像那无瑕疵无污点的羔羊的血带来完全的赦免洁净使信他的人成为公义圣洁基督受难后第3日从死里复活升天天父所应许的圣灵降临充满信徒带来属天的能力与生命更新圣灵并赐下合一的心使我们恢复与上帝与人的关系圣灵是永远的保惠师为助者和生命的导师圣灵引导人祈祷的经验会使人更真实经历主耶稣让人在基督里旧事已过都变成新的了当信徒追求圣灵充满教会的聚会不再是心里如仪上教会不用戴面具信仰也不再与生活脱节祷告能使我们更亲近主经历更新与主恢复关系
人要是渴了，就该到我这里来喝。圣经上说，那信我的人有活水的河流，要从他心中涌流出来。约翰福音7章37节到38节。耶稣这句话是指信他的人将要接受的圣灵。信而渴慕祈求的人，天父应许要把圣灵赐给他，使其心中涌流生命的活水。Sinaya tu sa kadaman-daman asini padlaruai ana mausaw to babak ana mabawana nasi ayaya pasmaraw tamtim tu sa kadaman-daman sa aichu babak mana timetiak kemasukatsu temuru ta nuitin saka nama kaitinana masizwa to ta ginagawan nama kaitinana masizwa to ta usaban tuai chua babak saka nama kaitinana mauman nama kaina mabawan na chota nasi tayau saka titi nama polat no nama usauti na pauri tuata semas masarutin tu nama pauri da susaruan na kemasaruan na chota saruan ita tuata semas saka titi no ma usautin Pekicina samazuate tuatia kama semata yau manauri makaya manauri patakeri nitin saka latinana kemelang ibu di Yesu timuna nama sarwa sau tara gemau gau mun tua babak ana masiswa tua sarwan sa nama usawa ki au nga sau tara lawin wa semasa apa gau tua babak aya pa samaraw tiantin saka latinana kemelang latinana pulingalingau tu na mausaw tina pororo tuata kamay tari babaw lauri nama kaitinana laidut na nama kaitinana remaloy tua barung nuata kamay tari babaw aya kana pa samaraw saka tusu asini pakini mentanjem 生命要如何才能更新脱离败坏？我是否渴慕在祷告中让圣灵引导ayaya pasamaraw tu sa kajaman-jaman tu manaruja sini kinimnem tu sa kajaman-jaman latinana gemadwa kinimnem ayakana pasamaraw sa kakainuri 亲爱的主耶稣，感谢你以宝血洗净我的罪，求圣灵让我在每日的祈祷中经历安慰、更新、引导。Mali-mali ania kakilingan ti Yesu Kristo. Mali-mali su sinoroban ta su jamu ania pasaryu-saryu. Kaya ngamen ababak orina makena masizwa to ania paroro tanga inuri orina makena gamagomen to semasa to mabawan to turuan to tiaken saka mali-mali ania semasa kana kiaung patasungan di Yesu Kristo. Amen. Mali-mali tu soka jaman-jaman na makaitina na misa silang sumupu kilaroy to ang kaino at semas saka mali-mali latapi na enes latina na kemasaruan na pauri ana mausaw to at semas ayakan na pasamaraw saka mali-mali latina na suliva tu suata kini adawan taja pingan